Anya laki din! Nay, nakarubwat ka man nena bakit? Abay, ada man ng duty yaw, ita ijay night market, kadag iti kakadwam nga agmasmasahi ijay. Wan Andro, sana bali. Napakan kumutandag iti anak ta. Paturugom tulatan ida. Sige nga rod bakit? Ala, ingka nga roday. Agan-anad ka iti ipapankin panagawid mo, inton parbangon. Wan lakay. Agyaman nak nga. Dinakton orayan. Maturog kan tulatan. Rabiin to una yun no orayan nakpailaang. Sana balit adamot kanyak ti tulbak. Ala, wanin bakit? Ingka, tam no saan ka amala daw? Sapay traffic nga oray rabiin. Sige nga rod lakay. Ina ko na. Umay mon, isarati rin daw. Masahe! Masahe kayo dita! 150 laang, iti 20 minutos. Dito ikaw kakabsat. Talaga ang naglaing ka nga gayab manang nena. Kuma, si Kati kanayon nga ag-secretary tunggal siyak ti ag-duty dito eh. Masapul nga agayabak. Tapno ada masahe nyo. Tapno ada guna tayo nga mapipuyatan dito eh. Unmot kit di amanang, alagarod, agayab ka pay, tapno ad-adu pay iti masayin mi. Wan aing mi. Masahe! Masahe yun dita! Masahe ma'am, sir! Agpamasahe kayo no nabannog kayo na magbagnang at paspasyar. Agrelax kayo pa, mga madam! Nakado tayo mo na nita, kakadwa. Kuma, kanayo nakasoy. San ka di, kakadwa? Bun nalaing aming nga agayab iti customer ni nena, iso nga adu iti nagpamasahe kada tayo. Alang Ruden, inta na mi. Mabitlaan. Ipalugan ko pa iti taxi dagiti daddo makakadwa tayo. Kalpasan nga, agigidan tayo ito nga agawid. Sana bali, malabasak mo't lang dagiti paggigyanan nyo. Ay, nakamilatan. Mapan kami pa mangan ka ni Amy. Sakbay nga gawid kami. Anya laki din. Sige nga rod. Inkamin. Makaamo kayo nga rodan ang panidji panganan. Sige, mapan kayo latan ka damanong JC. Umay kan manang Amy. Mapan tapay mangan. Sakbay nga itulod ka iya balayo. Mangan tapay iti paborito ta aguto. Okay Manuel, sige manang nena kang kakadwa. Into maminsan tumanan na pa nag-duty tayo. Nay, kunak mano na puyatan ka anak ko. Apay nga da ka mo ton diti kusina nga agkap-kape. Wana nang, inton madamdaman ton ti panaturog ko. Agluto ak pa iti pangarmusaran tayo. Nang runa ti asawak kang dagiti anak ko. Masapad na pa yung mapanag-eskwela. Kung nagtrabaho mat ni Andrew nga asawak. Mala, ingkakit maturugan. Siya kon ti agluto. Ituloy kon ti aramidam. Ingka aginanaan ta mga no agsakit ka no kanayon akasta. Ay, sige man nga rod nanang. Ayan niya lakit din aya. Nasapak mo't kumaanakawid iti balay no sa anak nakakita iti alalya. Anya, talagan sa makaturturog ka anak ko. Kasano ko anak ko nam nga alalya tinakitam. Sigurado ak nanang, alalya dayjay. Alalya iti parbangon. Ay na, aglalauken ti bagbagam anak ko. Alaki din, ingka maturugan. Siya kon ti mangituloy ti aramidam. Nyalakit din nanang, amok pay lang ti sasawak. Ngam sige man nga ron, da kayo pay lang ti mangituloy ti aramidak. Sana bale, malutluton ti sidaan ngayon saan ko nanang. Iturog ko labiit. Kalpasan na, aglabakan agdalusak ton di ti balay. Wan anak ko, ngamin ka pa'y maturog, tapno makain na nakamot. Siya ko, ti makaam mo ditoy, parubwatak to, dagiti apo. Bakay, ada ka di duty mi night market inton rabe eh. Awan lakay, ni Mercy ti akin toka. Apay ka di, ada ipaaramid mo lakay? Awan mo't kay di bakay, di na magkulaan. Amangan nga min no ag-duty ka manahin. Idinto ta agsasaruno asikat tinapnapan. Di ka di madalagan lakay. Mariknak mo't kat no jakon ka bailan. Kayat ko lang amin ti makatulong ken ka. Iso ang makijut-juti ak kadagiti kakaduak nga agmasmasahe. Maawatan ka bakit? Ngam jak magkayat nga abusom ti salunat mo.
Nang runakit puyat ti kalaban mo iti dayta trabaho. Wan lakay. Laglagi pagtagitang ibagbagam kanyak. Kat di ka madanagan. Diyak abuswan ti bagik no mariknak adjakon ka bailan. Rumbang laang bakit? Kaasi mo dagiti anak ta no bilang agsakit ka. Wan ka di lakay. Di nakpakadanagan. Kabailak na ito'y. Massage kayo dyan! Massage! Ma'am sir, agpamasahe kayon! Pang-relax ka nagiti saksa kayo, anabanbanog, anagpaspasyar. Ni, nagadun ti pila, Nina. Talaga naglaing ka nga gayam. Agyaman ak Manuel. Manong Manuel gayam. Uray saan mo nga awagan iti manong, Nena? Saan na bali? Saan tayo matla nga ginadayo iti edad? Ha? Kasta ka di ay mi? Sige nga Rod, dito'y kayo pa ya. Ituloy yung ti agmasahe, tagayabak pa iti customer. Oray, agina na ka pa eh. Nagatidog pa lang ti pila. Sana balay, nakasalang kami amin. Sa bagay magkiti Sige nga Rod, agtugawak pa lang dito'y antilamisaan tayo. Si putak dagiti malpas tapno masukatan adagos. At idug pa yung agpayso ti pila. Ay mi, apay ka diyan na kami suot ka. Makitam dayta, si ka Aimee kunkunam na takanyak, Manuel. Nyalaki din, apay ka di manin. Ada ka di manin basol ko ka. Agsarita tanto laangan inton madamdama. Agsaga nakakanyak, Manuel. Makamu ka man langin. Basta siya, agmasayak lata. Kaputan, narway ti customer ita. Apay ka di. Agin inarasahas kayo ditado Alakit din. Agmasahe kayon, gaputa nagadudag iti mangayat nga agpamasahe. Nena, adalain baga ka ni Manuel. Saan ka di, Manuel? Wingag paiso, Nina. Ura jak nawatan ti narasahas na. Winlatan. Nyalakit din. Madamdaman tong abinan ti panagistoryayo. Agmasahe kayo pay. Nadamag mo ka din, Nina, bakit? Ti anya lakay. Nagapakano da ay may kanti asawa na, idi kalman. Apay ka no. Agim-imon sa kano, iso nga inapa na ni bakit na. Nakita na siguro ti pananganday di na minsan aparbango ni so akas jay. Anya da ita, kasano pananganda iti parbangon may bagbagam, bakit? Ay, kwala kay. Di nga panangan minuwalpas kami jay night market. Mga anwon no saan agkape kas jay. Day jay gayam tikat ko asawan. Kasla da kayat asawon na kita nga ibagbagam, bakit? Ha? Awamot lakay. Anyalakit di. Kita bakit? Diyak kaya may ramraman ka kadagiti madi nga mararami dita night market no daman. Agresign ka lang, no kasta ti mapasamak. Awan ti madi amar aramid ijay. Wan lakay. Di ka agdanag. Sa anak to mairaman kadagiti madi mapaspasamak ijay no addaman. Ay, anyalakit ti ngaminan ti mapaspasamak ita. Basta bakit? An nadam asaan ka may ramraman kadagiti madi mapaspasamak ijay night market. Pangasim ko bakit? Agsarita taman, Manuel. Napatag ti kayat ko apagsaritaan ta. Anyalaki din nami. Nakaunt lang aro din ta samam. Kasarita nakpay lang. Ay. Diyak kaya ti maramraman iti apa yung agasama. Ayuh. Nga masapol nga agsarita ta. Ada napatag nga ibagakken ka. Anya kami na ita. Tinasayat, mapantay ti kasidgan na restaurant. Iyay ti pagsaritaan ta. Tadi takit nakatakderlatan nito igit ti kalsada. Sige garud Untan, masapol ang makapagsarita ta itan. Masapol ang malawlawagan ti amin. Apay mo ta kasta ti kunam, Aimee. Close friend ta lang mo ta. Saan ka di? Anya? Kunakman no ada mutual understanding ta. Anya? Ay, saan mo ta? Close friend ta lang, Aimee. Dahil lang, sapay lang ko Tadi mo ikan iti sa bali kay papanan. Ti panangaw-awis ko king kaamangan iti parbangon. Iti paborito ta alugawan. Anya? Kas talagayam? Sapay natnagan taliknakon ka, Manuel. Ay, pasensya ka na, Ime. Diyak impagaro pa kas tagayam. Pasensya ka na talaga.
Lipato mo na ita arik nam kanyak. Panunutim lang nga iti pamilya tang agpadbana. Laglagi pa, magpadat ang addaanan iti asawa. Nyamot ng tikas to eh. Nagrigad na ito ang sitwasyon, Manuel. No apay mo't namin, nga intulukuan at nagtiriknakon ka. Kunak ngamin saan tala nga close friend. Anya lakit din. Manang nena, mabaling ka di nga agsarita ta? Katwan ay me, ngam, apay akas lamak sang sangit ka. Manang nena, nagsakit. Ouch! Kunak no kayapnak ni Manuel. Ngam saan mo't kayam? Ha? Anyat kahit mo asawan iti day tayo me. Yung pagarup ko no adamot rik na ni Manuel kanyak. Kat, nagmuton tirik na kun ko na. Gapo iti pinangan mi, akana ayon iti lugaw. Kalpasan ti panagmasahi mi iti night market. Kinapudno na, nadlaw kunday ta iti kalabas. Ngam impagarup ko ano close friend lang, ti kahit asawan ti kinadagkat yo iti tunggal maysa. Nakababain manang. Siyak lagayam tinatnagapo kadagito yung actions ni Manuel. Anya nga iti ramidak manang. Kaguran akong ti asawa, kapo iti rayto yan napasama. Kasaritam anay imbag ti asawam. Ibagam ti pudno kan kwa na. Anyan ti kastoy. Sigurado. Saanan nga manugot ti asawa ka mapanak pa'y makimasahi night market. Kat, anya ngay nga rod. Irespetom ti desisyon nila kay mo no bilang laang. Basol bumot lang amin. Sa bali ti panagawat mo, iti kas di mapaspasamak. Wan garud manang. Anya lakit din ti kastoy. Bakit? Nangagkwamin ngayon bagbagaday dyan nga ay miking ka. Ay, nakigtutak nga rod lakay. Diyak laing pagarup, akas di gayam tirik nana. No sana maornos da ito'y bakit? Agikat kamutin, kas may isa kadag iti sekretary da dyan night market. Panagkunakot maornos da pa'y dayjay lakay. Nagsarita mo tan ni Aimee kan Manuel. Iso na lawagandan nga agpadpada. Diyak kahit tiagresan iti night market. Sayang mo't at isweldo. Makamu ka nga rod bakit? Basta jak kahit may ramraman kay ti banag asan arumba nga pakiramramanan. Massage kayo dyan, sir, ma'am. Agpamasahe kayon. Kaputa mo, may anabanog kayo nga magmag na dito night market. Nagatulad dati agpilpilan, nena. Wan gayam. Uray nakto inton madamdama idagasnak ije balay mi. Sikat ti kayat nila kay ko akakuyog ko. Katwan ay mi, awan parikot iti dayta. Sige, agmasahe ka manan, kaputa adupay at talaga dinakapila. Next, nalpasa ko nito yung banda. Sige Manuel, aglislista laang ni sir. Umayton agtugaw di na pwestom. Ay na, nagmayat, nakayayat, kaputa adulat ta dagiti agpampamasahe ka na kami. Nangaruna ka dagiti turista. Uwan nga rod, talaga amay ati quality ti masahe o gapu iti dayta. Mangantayin lakay, ayabamon dagiti anak ta. Nayabak idan bakit? Uri ni nanang, inayabakon. Nakita kang mingkit, nakaluto kan. Nakaidasar ka pa yan. Kasta ka de, sige nga rod, agtugaw kan dito abay ko lakay. Ay katwa na bakit? Saan ka ka di nga agjote inton rabi yung night market bakit? Saan lakay? Iso ang maasikaso kamot ita. Imado kami ngaminan a sekretary ijay. Iso nga ado kami mo tanang agsisinublat ang mapan agjote. Nasayaat man no kasta bakit? Matimot lang, no kanayon kang agpuyat. Agrub-rubwat kamot gayam man, anak ko. Ada gayam night market duty o ita. Wana nang, sana bale, mamidwalaangan iti makalawas ti duty. Ado kami ngaminan ngagpapay ka sekretary. Ay kat may mayata na ano kasta. Tapno saan ka akanayon amapuyat. Wana nang, sige nga ron, inakon.
Da kayo pala timang kita kadagiti anak ko ha. Nakaturong nga minan ni Andrew. Wan anak ko, sana balay. Saanan ang maaw-awir dagiti anak yo. Gaputa na dakkel ka na nakamdan. Anya lakit din. Mala, ingkalat tanag night market. Awan mo't nga taan ti makita mong al-alya ita. Awanan ti al-alya nanang. Naglemeng dan. Sige nga rod. Inakon ta mga numaladawak. Sige nga rod, anak ko. Agan anad ka, itidalan mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din, insurat ni Arlene Gumez. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay panang tarabay.